Ikaze kuri imwe mukurikira amakuru ya Ibishya TV. Twongeye kuba ikaze ku makuru ajyanye n'urugamba n'intambara ikomeje kuba mu gihugu cy'abaturanyi, igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu mu mujyi wa Goma nta modoka itambuka batayisasi cyangwa se badacekinze niba abayiremo bafite ibyangombwa. Utambuka arasabwa carte d'identité cyangwa se ibindi byangombwa bijyanye no gutravelinga cyangwa se no kugenda cyangwa kwambukiranya ibihugu mu gihe hari ikikango cyangwa se umujyi wose uri panike ko isaha n'isaha wafatwa n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Ubu urugamba rukomeje kubera hafi n'umupaka w'u Rwanda, ariko ku ruhande rw'u Rwanda umutekano wose, ibikorwa birakomeje, abantu bararyama bagasinzira, ariko waba uri mu nzu waba uri hanze muri umujyi wa Gisenyi urumva imbunda zikomeye n'amabombe aturika hafi n'umujyi wa Goma. Reka turi ko byifashe mu mijyi yombi nonaha. Sasa tunapatikana katika wilaya ya Nyiragongo ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likiungana na wapiganaji wazalendo kama vile unavyowaona hapa wanakabiliana na waasi wa M23. Wapiganaji hawa unaowaona wanapigana katika mvua, kwa sababu unavyoona ni kwamba sasa hivi kuna mvua kali zinazonyesha. Foto cool.
Na hawa ni wapiganaji wazalendo ambao wanaungana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kupambana na waasi wa M23. Hii ni mvua kali, lakini japokuwa kuna mvua, wapiganaji hawa wengi wakiwa ni vijana kutoka mji wa Goma, Ruchuru, Lubero, Beni na sehemu nyingine za Masisi wamejitolea kwa ajili ya kupambana na waasi wa M23. Ukisikia sehemu hii ni kwamba ndio kunalia silaha nzito ambazo zinatumiwa na jeshi la serikali.